Hadien wa kamukot duma wa dayale da karaj buam heyato wa ipalai ya kachait Krangsuri wa harvest giant hills ne daw wa kilikur gi wa kwa wa palai no ya ka gi wa kantup ya kur sumer surang wa khairim ne liang ka high court ka mikhalaya ha ka santri uni ubnai da pen mi hukum go wa palai no ya kani ka thau chipor da ka district tourism promotion society he wa da thung le ya ka nodal officer da ka district tourism officer ka district tourism promotion society uchim gale ya ka bai psia bai pen yin kari bai life jacket bai chonglen wa kiwi de we ye ni ye le wo su lang ba ka UPI ka walai cha ka bang account yong ka district tourism promotion society we ye ki wa kre ha ka ni ka thau usu cha ki da ka paisa wa mi nai ni ka bai wai ki dukan wa Krangsuri le hapsu gi cha ka district tourism promotion society ka district tourism promotion society ule go ya ka quarterly audit yo khanya ka paisa wa yo apalang da pha le wo bu ki pulit ha ki thau psia cha ka ni ka thau yo pen ti kana wam gi wa khang ya ki pet ba kini ki kandon ka high court to ki wa kre kam ha ki thau wa ha po karaj bu am ki wa ne liang kalat japlem kat wa ki wi won ki thau psia ki wa ne liang usarok muktapur ki wa man ki thau yang ki brusamen kiwam hapo ini yakajia ulai ki chakmat uchim ki ya ka bai bu kari wa ki wide da ki tre hi kini ki thau ka majule na chwa la da ki wa chong pen man yakhi yo percha ki wa pen thut ye lai iwan ki bru ya kini daw kan ria gi nei liang garaj bu am da bu ka ye kan tu wa ki tu ki wa ju kre ha kani ka thau to cha be gi ne wo thung da ki wi he thau yong ki ka high court da pha gale ya ka JHADC wo chong bichar hajrong ini ya kajia hapyrdi kini ki sokur we kat wam pu pendep ule ye ni ya ka Krangsuri une ko he pait ka district tourism promotion society